too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is ℂavght. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and you Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location of Abeka Flipper Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anada wa, na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati je. Basronkon ede eba too much GH so na se de monim no meji mejo se dia na chese ensem a edi atrentwie ewo manyi emu eno ne yabo ne bede se mampohene abomu ye besane mu ewo ha twensem ne nyina sere ene abasa na ya pe ensem ne nyina po masibesan se be bia de danom se wonfa anto a empenifo se efri eto na yentimi ma enioma enko ajeje mu sa de na chese hu behia se ye beka na ene no nam so na ene nipa wo hwe de wo tie de wonim se na nke wo so wo ye tu anamon bi fa ho ene we tu ede afa ho na etimi ede enkanko ene pepepe ye etimi akoso ewo ye mayi emu na ebusuafo ye bo ede era ensem no emu ede anachese na nse ye ntem ye hwe emabunu no ekwan a wo mo enam so ene enioma a wo mo eya odadwe ho na wo busa se into so entity ben ena wo mo efam anase den ena achechefo ekire eye wo mo anase den na wo mo namfofo ede ema wo mo anamuntu ben na ye ekire wo mo ewo namfofo no mu anase den ankasa empom ena aban no eye a entwe ye no nti ema enkwada no so engage wo mo ho in such an act ebusuafo se de mo amunim no ye de besom mo efa nkwada na chese ba no gala yi a chese wo mo ebo eye ebie a chese memua en 94 no machi abaya ba ko na chese akwada ba ko de mema no ba ko etegate a wo hwe se chirichire ni bia ntimi memetwa mo ewo eho no ma chese wo hu so obi ba wo be prompt wo mo ena ba ko nsusu kuta phone ena chese wo no ena wo video be bese wo camera ai wo twa ni nyina ede ema eye wo mo na chese mema mienu wo mo no oba ba ko na we bo kakra na we yajan na we nso aba bebo na we yajan na we nso aba to aso nti ba ko agya ba ko gina home no na chese wo no susu wo yo susu oba ni mu wo kwan bi su se de be ya chese abaya no na tinka ne nyede ente nko na ne ombetimi arechi eye wo mo destination se de wo mo airpen na ebra video no bebeto abontene na ma dodo na ekase adabi adewe entweye adewe enye ne kwan so ennebusia se de ye mo amunim no YouTube for wo mo policies ene nyoma bi ntini ntimi fa video no enchre eye mo na na mo se adewe de ne kan edi se ye kan enti no mato nsa e de afremi ankasa me ma menum ni menua ma no se yemra yememe do so eye ensem no emoni enhwe se den ena masa nyoma we nyina ekọ eye eso enti abusefo mo nka me hwen na me ma bedwafo no akwaba sonko embra eye ye fidie kase yi eso na wo hwe eye mensa benkum eso ediam na chese eye na ama owusua ena ewo honom ena mensa nifa enso so na empress an ai ena de oto so eye abna ahwenie ahwenie ba kope de bia me hu na chese afia ba besi manim na so menim afia koro na so abende abusuafo me mamo akwaba Bibia boko na iya na wo frɛ me ye na wo wa na wo me so yo ba oba ne ya se ne ye nwa wo da efi wo ya enia yo we de ye nya atena si nsuso de na ne ya atena se ye enyoma
ye mabunu na na ye beka se ye nuanom da na die na nse yi entemo no asefem arewo a chese ye dwen ho a ye nte eye ase na we de se de akọ de aba no ai nana ma we de be free eye wo so na ne me de akotoa empressne eye abna so wo hwe enkwada yi anamontuo ene nneoma a wo mo eya ye bre krampa na enim se oh ye nkofo do wo ma soro ye hwe time ye wo SS ye hwe ye seniors o mo nneoma bi o mo ya ye tum se we mu do ma soro enso na nneoma bi sei no ye hunu se wo mo ye na nneoma bi sei ni ye nheda anase empie wo abonten edenti na masa nneoma we nyina ekọ eye eso eye because of eye technology nti na ye hunu anase eye den Ekia meda wase bi say na medina konya yi mu achia tuma GH ahwefonia nyakopon ko so anhwe o mo for supporter o mo de etai channel echi ekia asem we ka de mi ncha no se man ko SS ni bia nka meka asem a wo ke mi nti ni peni semda okay ma me so me ko SS be ko boarding house na mi mu so me ko SS na mi aso maso ye de kakra okay maso odin a nkofo mi nyom so mo se ye de nti se mi a bi o mo de Sabre na mi so say omo de wo mo masekura ye choma sukura fifie ye kan ye pon wo mo empon ei na mi sankofo na mi kodo wo mu no empo na mi ni say sabre na ya sekura ko ye de atete apansam e de hwe enye ye krapo no sabre no po ya nwimbo ni say hu okay sabre no krampo no ye ntimi enya akokoduo bi mpa ye de be ye sanyama we okay enye se ni enimo oh na se ye SS ni ye twemp na okay na se ba ye ntrim se wo twempna no bogala fa mema mienu boso nine go ba ko gate ba ko njina recording for what okay hey hesa dia ba di ekromo ye hu krom dia ye hu enkola when ye tete o mo de da chi mma ene da chi kro no de misuro sister da chi kro no petemu ujum na obe de akaso because na ye come asem ye sha ye ka no enye ne ye ka akoye bibia nkanya se ye hu foforo yi se eti bi mi de misusu se di ama ne ba ne sa me se na obi ka asem ya chema na mi se agudi ma ne patem novela pa na wo she high school na na bi se ye common okay abrofu movies o mo de brand an ye ne ma bi se ye common okay say oba no o aden ofiwe so na say yeni ya boshia ne fun they see anyama ye weird no ye hu ne say fun lovely lifestyle and no be ma many likes obema ye popular na popularity ni name no mo me question me pese me bisa ne say sa name kru bi say no who the back do dey who to be fan ye presidency okay who to be fan ye UN secretary who to be fan ye ambassador eti dinje when what the bed and celebrity as you say you go celebrity go big craft for person friend celebrity because I am go say on the better UN award award drama say drama award one name drama award what say ya from for ye bo ma ba so say drama award aso ye na drama the one name drama yo nana ma ye besan about so empress o man no atochima e wo kwan bi eso anu nti na masa na o ma we nyina e kọ na na Medium ba me dance machia ahwefo nyina omoje so oman na ye wo musisi ano atochima if say ene no yesi anibia ba na afensu no ye wo abefo computer world na say ye wo mu na sa computer world ama say no niama na wote no ene mofra na ye wo mo no so no omoje I want to see then time of na ya wo no ye nia wo be kan no na wate okay whether good or bad ne obeti bia o believe say sa na de tie but ene kwala na aba no ye waka wate but ne wo kan say eye no kre ana say nye no kre no e wo say ono ankasa find out okay and only I want to see say sa wo see we enye adenti na enye ene to ejem e say phone sense ejem to ejem say adenti na sa de no nye I was finding out no who say say reasons say nti na de na ye den enye okay na hwe enne yen awofo no krampo bi ka ho hwe de nkwala na ye oba enkran ha no ma edan bebre na awofo no tim na ye this
singing room na or the curtains echemu na aye pie ni asa enti no ne ba ne da ho ne papa ne ye ne maame ne ye no na ni tua na so ana sam ni nyina eni wu a wasote ana enen so no aye se yama kwan teacher ni kura ko sizi akola phone mpo a na parents bi ni odi teacher ni be fam no asise se ono ne time na ko school no de na sa rules no ebi ni ho enya juma eso sometime na yen ye ko school na my sister ye kan usro kura se teacher ni be hu se wo phone but na sister I shock you se ko secondary school sa iPhone akasia na ewo animu no me kura me si he me use small size and me si ka beso but akola na owo SS 11 Pro Max Pro yes SHS na nimu dia na no na ewo ho a o use na baby sa ho se oye den nya sika no toy so ne maame na toma na maame bi wo ho a wo sika obetimi ato na etin so kra na odi ama ne ba but the way a all treaty akola no so wo fo na wo hwe me bi sa wo say akola no ya wo dache enti titi a wo de ne fam ne dache ben na wan kasa wo wo ade ma oban na wan kasa so dache ben na odi wani asi so so when wan hwe yi a wo be kasa wo titi nipa but ochina bi no na python pa na what titi no seriously because near koso we are no aye too much community na ye wo no account and am ayentia mofra anka first no usuro mpo se o ma me se da ha wo be yese but first na yankola ya ye 2 some 3 some we there 4 some and no ma ye and if you na ba to the extent say abroso and na cry sex on phone obitimi friend oral sex ne dey obiti abrochire na yore to Ghana ha omo have sex to satisfaction enough say on phone now on phone now we know who is behind you who is monitoring you ebia na wa buy webi ebia na wa kolebi or share get man bi what say hono mo I tell you say me hono enso so die o se pe no ho de bia na ho mo no paso en kola na ba no busua de pa omo e very fast so serious ni odi na ni be hu no eno ano no ni odi na so betin eno ano no parent timi de ne ba pie endra me pie kwotena baby na hwe as at time I was a school girl otena fie na osua de na okan ni books no exams na wo ha ye betwe na ne maame ne papa the way o ma dress akola ne so aka ho no odi na betena sport na maame twi shisha papa twi shisha na akola ati ho na all hwe na enti I was wondering na me bi say enti maame den na o kire ne ba akola we sa akola we obeni and then no be enye shisha no be twi what you approach serious about so you nta wano krampo abna ohima ye betimi aka say ye peer pressure na say na fofo so contribute to such act ekoso na omo contribute because you say answer na koto we ni ti betwe free no so na fofo adaroma entia and I kojami wo hon so say ni family enu yeah enti say madam for no na say even crampo influence e wo hono ma it depending on initial stage no okay so what I say say na your sister kind obi won me no so what say ba e be wie che no atete wan python e be crampa na sa suban na e wo abofra nim no efie on te sa okay your school say na your sister ken ye time me minimum obi a school oba school a o chen ebony and ya na celebrities akesi omo wa abontin omo to eke wa abontin kadibi mu osen omo but okofia oyesofo maame okay ne maame nim so obosa abram okay ne maame nim so oshiwi ne maame mpodi onim so me baby oye virgin and so oba school a the boys ya 3 4 okom bom wenya ane okom bom omo ya wenya chibom no ati omo ya we oji ha no waje a o say ebi mutua fees o say ye wo Monday die no oye for shopping Tuesday die no so ne die ye eduane if you no only audio feel trouble if you no ne troubles enko empty yeah dish it ono di rock ya me okechem ati ase e na no oye enti suban ni be ho me be won wase maame no oni mpo se ne ba no onimye enti sa aniema se influence ni ade ade wo na danfo bi okita iPhone ono se bi okita bayere drop that yam ye ento bi ma no ade se wakobo sa ebukuru bra okay enti ono answer na danfo ni be influence no e be depending on how na danfo no so living a life okay
obi wo ho no maybe say ebi me go school me ma be 100 cedis je faton ho ebi a usika be short na wa frɛ ba ono no sa 100 cedis na ni pure water sika ni pure water sika ono okɔ Amelia ma me ho no ma na Amelia ra ho no ma oje wache 2 cedis waje enam 50 Ghana okay wo so sa 50 Ghana na make me no me bedi ne 1 week and 3 days okay anadwo ye mema 3 cedis fa koto bengu ni nkuruma wono so de odiono ne pe ena odie so what you say no kokunya na force normal de man enti sa influence ni sa ne man na social media na aba no eno so come account so much you see many oti here no say ubetimi ahwe pon kra me nya awe yeah because of sites bebre na aba no enti ono so wa hwa no ono so ye say ye theory ani ai by practicals ye nyina ye ni ha na eba syllabus ni mo say afa de ye tre sex for class yeah sa aban de aba syllabus mu say ye kire say ni say netie first no anka ubeti say bibi sa akoso a ye mama ne dada eno kra ye mama ne mo ba ye dwa ye tua mako ye dwa ne na me mama ya ti ko se o de me ko se wa ko di agbo sa ka ye tua ne dada mama america bia obedi no but because we say o mama oso mu a wan hwe obewro hu nyina no ya moko di asa ken ho di asho ken ho me ne we yi hu ye temi ade abore wa ya talo o ya baka pedro wa peja na nie no akowie na de ko ba akokra na ochina nko hu bie enti no influence no I too much me da se pass o boss ade no I be ma eye awofo oba etimi dan ne ye bi adi e wo fie different na suku mu de nso ye different na wu untimi hu se ade we a me ba eye nie efie die nie e na suku mu de nie na wo kwa bonje nso enu di nti ne ma awofo binum wo mu ntimi hu no sa eye su ne wo mo ma ya me da se ye wo bi e fe no parental guidance and yes our societal direction wo ba no watete ne wo fie a wa che ne se ne ko so no se wo ja lose holes bi wo mu se we dey o fe beka one sex talks ya o fe so be cheche mu a mami we watete ba no wo kwan a onim se sefata na wo ba no wo wa hun brasia na adwuma bie fanya me papa ho na is a good one no o bie kwa bonte no we si asumesi so no so de onim ne ba totore o dam krom na ne ba no so e bo ne bra ono so e the life of front e na eche e na enkola are prone to follow the footsteps of their friends more than the parent because who say the parent we yin yes they be when yin there or kasa empeni nyema because sometimes who mama to be punish or tia won nyema won tin wa so unim say wo de why papa but no atia no abo won to unim say ni nyimu no de tia wo but wo yonko no bibi wa wo ya onu so ye bi but problem mo ma wo ha ma me crampo tu fufa no ma bi hu a wo te won ma say abrewe bi o kasa do wetwem na wo te wona wo tim na o okay na wo te wona bo tim go sane na waso nje so bo tim e futu obe ne yakọ esese afa bi am go school enu down for duane enu obi shito enu obi sadi first day go school ya kai 1 month later yeah and set it table 1 week sister me 1 month me na wo tim 1 month later me hu so obi e dibom ni ya gari ni ati shito ni e disadi ye di bi na maka say e ma me aka o su be because adam fofo no unim say oye wo age mate eti so oye na boa na ufu ya ebe boa oye ni eche ni emo na usu ya e normal eti say no bi ani niti eti na say wo tete wo ba na tete no on mani hu all the truth okay I ebe boa hide any truth for my client because the one can change wo fie no obi be catch no abonten yeah eti na say sex education who parents dey say won start sex education wo fie okay chire no say be ma o be na de timi ba kwa yeti fa ben me ma tell say yetimi ben ma obi obi ka say ben me ma da me ma me jai me ma me say na me ya ko onyi ni da o ka say hey me bo me sa de dika no ka o answer me be hu moja kwa mo kana me suppose me ka che me because na won ya watem no say udu hu ben ma pe da na obewu sana ma me ka che me se moja sit da me hu se moja tu efu ase na say obewu anu no eti sa ehun no de hye mi mu no eni so na o ka ben ma o ben ma wan sem no che me ntimi so na me ni from 11 12 13 na me nye friend na me open because na me sure say
ibeti me ato eti me message se ba ya na me hu se mo je to me so se ma me hu a obeti me akumi me ma me because obeti so obekumi eti me ya na me bo teletro di she mo nti me nua pani ne hu ye ene okan na e ma me eti adwe me na ba otrim say ye the toilet roll show na se me be so be hu me tinase a ade de ba ma stop here ba o pe kwan ya obesi eti me be kwan ya me en show po se ba eti me nua pani hu ye o hu ye no ka che ma me na o ma me ko se a o se moko engem ukema wu anu asema ye ka kire wo no ye de wo trese se wanye stadia adwini ato tim wanye stadia na se boni betimi ato eti me start me menses na me go school na me na form ye menses o modi nkomo kire me we si me na me say ama me se be wu be ye na menses o ni obi na ye nyo no na mo no o ta boy from school no mu dia go say ama me dey no enti o na me hu the other truth no and I said no. And another catch mo fie na ebo mu keke then no if you want to make a same chemia me consider two sides me go tie dem na for no so work fast same I said so okay na sa na tie ofie bi emu na ma take me decision for me nti ma me for no papa for no mo tete kola no mo hu no kra wo wiase mu o mo hu no kra na onyi a obetima making a decision on the end and the who two sides of the story into making a decision I'll be making the right one according to the who watching say papa Empress said ye na na madin semoye atude ye hu awofo no enyomo omoye tosi ebi achechefo ensusu dodo na hu ne say wo mususu kan ho because obi wo on mo be gina classroom kwampo na enya de papa bia na obekire nkwala no wonya ba ubehunu na chese ogina blackboard echi na ne obehunu course akese a wo ye ne hia me ha sei enu nti nkwada no susu sori a wo mo nsusu no enu enkankan ne say ukokonya biology teacher dia na wo mo nso asase e be ba na itachechefo no susu contribute to we ana achechefo no dia me mfa blame kese emma ho okay adentia nieti a me fa blames ne ma mo ne say ene na wofo na machechefo no apa aba okay because modwan ka yo modin sa parents no tifie ni person chere teacher no ekwanya on faso em training ne ba no emma no okay she me sister kasa no o say parents bi wo ho no ma ne ba na attitude a o de ba school no different from new o fie as a parent teacher account ba attitude atro e den na wasa wo because report so cry atro she's yeah, respectful or you say ma wo hunu ade e wasa wo ye no say nie ya catch no accept it okay dani panase na catch so I work towards it na fe o wan kasa do ani ato form say so asema teacher ni kan na asema obi nkwa ka fa me ba ne ho no etisa na say entisa but mostly no parents no kwa ne ba sem a na ne because onim say ne ba no o mo da krampo de ne dia wo betwa mboa enti enen no Ghana education system no I done nyam di bebro mo ne say empanimfo no motena se hwemra education for na wo ma education sa o ma ma dane ama say teacher ni kura ntimi mbwa akola ba teacher ni o ma akola homework kura na so ye wanyo oba emfa ho because punishment a wo de be ma no enen no yesi me empanish akola nti onya de bibie ni ho obeye bie e na wo hwe days akola no di wo school mu no sa wo kwa esasa e na edoso sin near odi wo fie but say o free crèche adi ba besi JHS no near odi wo fie ne do so say your spending what teacher and chain enti no awofo no na wo majority role e wo nkola na bravo teacher no ne dia ye ada best say e wo SS no na ejina fie no wa say wo fie de dansa na okọ akola bi wo ho no ma bi bitini mu akola no uhu no 6 years 7 years uhu na usa akola we obenya akola bone enti wo se mani ko no ho na so de akola bi timi ka akola we do ye mpanyin abrewe bi ne yawo thank you akola kitu bi wo ho no ma ne ma me be hye na atade o say oh no atade we is not nice it's not and abrofo no kra wa ne akola ne kan no kra na ya na e ball me no oh man that dress is not good I don't like it what is this cute or the kwa who say adenti na akola kitu ano pesa atade no hye e ho na asem no wo hu bi a eye ne fe enti sa akola no tena se na wankasa ha say me ben
say ampo no hu say na oduru say ye enti akwala sa wadu SS no our freedom okay otimi ne other friends na ye den emengo sister I tell you say near SS phone call no ye no way oma ya broso na fe na nyame yi omto ahaban e na ye hu because say no say oma bre oni me kan say oma bre sa apo no ya ye hwe no foreign to oma ka so mu ye okay oma ka so mu ye na say no serious say no bi wo ho no mo krampo na sa slave for no ni ade ni omu ye sex on phone na watua ka ni ade that is what they are doing ejuma mo ni Jones on super ejuma ama ni ska ama wanya mfaso wo mu sanka parents na mma kwan ama teachers no e de nkola na fantiti ye mu se ne tie na anka nkola no wo be free school be ba fie obe say not to that extent because you're very careful. I won't be surprised to say ebia na nkola na ya chi won pen but yantia omo because kwa kan ebia ne papa ye education director ya be from office ya benya assembly dia query enti ene na ma teachers no bia ye careful menka no wanya me boso me so amaji market ya enti una oba o say ya so de brewo enti so ma menka dia eni oba no wa wafo ade we ya chi omu say ya mo mu nko school bia mo say ya nyom de teacher ni beje na katua Uma me na akwala ni betine fie no wo na be hawo if you say wo na abesia bo ne hoka abna wo hwe akwada as young as they are na wo mo edan say suban yi bi say ye de wo ne say da achi betimi aha wo mo ana betimi aha wo mo da achi e betimi aha wo mo papa e kwan ben so if you say devia ye penifo asem wo mo kan say ye say answer na obi be ye penini pa no na che say oya akwala pa okay and I am mammy no more so a come. Send I union I ye king. Mammy be or honoma. Send on the appalanity with your can. Send a this is the can say, Name mammy you washing it to himself on the bear my plan and say, put on that. I know I had dead body. Ain't no minim ophobia. Nebano. I just obi am mekanche any ne obel akwala no ontie wa no asem nka se abena ekosi sei ana se ye den se nipa na beka no eno ano no obebo obehwe ena abaya wa ko so adini no se ono osi me ma me nkoye me ba ye behwe me enti obeye bo na jeje ni ho na de na ne ba me babu na ewe na ni ba me na obu ni ni mom yare da ho so eti yare be na woche na so no wasan sori ko enti no awofo no awu play major role o ma oba eye wadanfo a open up to you on go father for wa bontin because onim say asem we chere ne so no oba ho che oni ne kasa say yonko wantia no mimi say o ka say menya ade ma na wotia ne obeye wade but also obo aka chere me abena ye we ma me eye sebe toilet so na amim chichi ma okra me twia ma but say wotia me obeye wade etia mente etia me de ne say waka chere me boko ana say abontin bedwem na obeku menima ase obeye wade boko na waka chere me ena unyi ni so hormones no change affect o psychological brain obi wo hono a onyini du ni penifie so from 18 19 years afei ena ni nyansa eba ne ho so obi so wo hono ma onya ne de ntem 13 years obetimi a tro de ekọ yes because bia onya boy bi ntem obi wonom kra we nya boy ntem but wonya nimdie bi ntem wakọ ready IQ bi wo high you're very smart kada bi wo hono mo o nyina wo 6 years so do mo tina classroom said ba ko betimi a lecture wa me say ma try dey was Sunday school da one day na me bi say mo say enti then na course could you believe say asema 3 years ni ka try me no na obi edi 7 years we try went me ma me say answer no na asema obeka try no so o dream want to say yes ya asem no cross so na kola na kan okay enti nkwala na omo ba no they are very smart the word is smart okay enti me anya wa dream say udi bibi teta akola no they are curious bibia person who say na sister di kan no enti no growing up no to make a child very good an adult and as a penny panel it depending on initial startups okay they are be training wo fie e kwan ya be fa so a betia no e kra account obi wo hono ma or discipline but
sebe on finance Ento ho. Okay. oba discipline we na afi wasay no kra enti no discipline bi wo ho no ma ehia keni mpo Okay. anka ubehia kasachire Kasachire. na oni nipa na ede akasa wo hwe nipa no onyini no sedia otie obi on no obi ofere ade obi on so a nani mu ne dwe Okay. enti saa nipa no untreat o mo pe sana me kan ye me o pese me ade ma na akwala de o ma me tia wo anya ne ope na wo se ye tia wo enti no edi ye tia wo enya Bible class say jimie batakola obetia no but tia bi wo hono ma emfa kwan mu tia bi wo akoye ti say unim say akole ya ye bone unim o obi na abeka achiro say obi ya kwa akoye say unhunu ye unya evidence bia ye okoye no okobo akola ni timtim na ma beka say ah eni dey nti na obebo obekwa akoye sa ade no na afi ebro na obo no na afi we hu se akoye am na so na ede. na eto ofe enti na no ma efa kwan ya o ma me tell Ya besa ba osu na say the one say ma wo kan dey. Wuni point bia ho. Only point my Mayentia na ya ya meka se tia oba o me se tia oba na emu pe kwan ya obefa so oba. wo se wo pentia na me na atia na me kan won ti ase. Won so ko na aba no ogu ani ma se aye bra e bia fa me se wa ye bra. Ohu ase abonten na mijina soro ha na ugina fom ma me ohu ase ye obefini me ade bi wo ho na ye friendly power kukuam na ya se ya kasa afere ya to ase ya to ase ye brand ko pa na ma nkwada yi ususu sa so twen ben pan ne yemfa emma eye wo mo eki a meda wase asotwe no yenko back to adade me sesa nkofa we yenchi sa ye tua yenwu ekufo adom ye shop party ye tua ne pen wenwu eno de di president ko do ya ka pesu we tia ye tua ye because sa etua no eboayo etwen kola bebre fi nyama bi hu a ene hempri wanyi se bi akodru hyen kola wo mu abo hu bra ebi a makodru ene 15 years hempra wo mu bo sa de ni mra biem etua maame fo no mo ntu ebiem se etua me my express me ba express wo express me engumi a wo so enku sa so na ntia so aba no sa DS nsem wo mo keka ne kufo de ahwe na nko onye president o wo mo kro mo so se mra no kwa ya nhwe wo mo a ego mo ni sa offices wo no enti sa aba no ebo aye obi enu ya bo no wo ma kakre enu kro ta ko twa no ka ya wo go tu sa na mo ni biem ko ebo awo ene kure nku amba obesra ma akoba aba no ye nfa mra biem ene biem so no ye ma no ko school a ye ma kwan na rules and regulations no enye mene dientia SS form timi ene say rules and regulations no egu maybe ko SS no ukura phone na usro say wa house research pa be hu no na o do meti krampa phone no be bi de sie because now omu apply rules and regulations can be so o house research say o ma me usro nti say na usro ma me na o boni na ko fa dia ma ye ensuro omu biem ene phone sakese na ediko school enti sanya mani nya sanya ma miensa maboso ewe etia no aba na eba na rules and regulations dey duma ebeboa yo mami ye di ensem no eba enkwada yi nkofo ehwe wo mo esua wo mo enoma wo mo bitimi nya susanso ewo wo mo eda ache so se wo mo awarie mu anaze wo mo ankasa enipadwem because enim se nipadem ye ba no sex a honhum initiation na wo ne nkofo yes anoma we effect be ne betimi enya wo nkwada no so na wo futu no wo de aka ho na ya bo ne tofa anu emofra no ade a wo ye no susanso betimi aba so yo mo da ache ne se ebia ene ena hu ni sa but ochan no na ba be ye politician bi anasa obepe di bra bi a obi betimi asi achiwe a check o backgrounds na wa copy o video so say social media na ye say throwback unkura bempe kana ya baba be on Facebook aba say o picture bi a post ya baba say memory every hono no be hu na pop ya ba 5 years ago 2 years ago enti na che say ade a o de beto hono e ka ho forever no matter how no
ochina bi no it will bounce back to you na wankasa no na wanu ho ade a wo ye ene ya yeti hei ene ma bi wo ho no ma ye no ye nkola bre mu a ene ye nu ye ho se ankasa time ye enti ma hwe won se afei na mo ba school die bo mo dia se odi books ebe ye wadanfo na sa ne ma we emwa na afei so no ekwan bia education be fa so asam of ye be twe o maso ama ye adesua die ama afoforo no one fast on try on so me dey come kwa nka yen so spending on indefinite na afei so kwala boni school ne dey on be kwa na sa carpenter no ya no akwa ye yo abna we dey won so enkwada anase mabunu a wo mo de awofo nsem de chese eye wo mo ensemhunu na wo mo na fofo na wo mo di wo machi no so fafutu awo ede ema wo mo so ma wo mo na yemfa ensi say on say chi be your dan te se won say yem sa wo ma me nye kora wo dia no anya baby a wonam no wafa hopen nti no ye besre say ye ma me nom ani ye papa no omu 2 year for ebi wo hon mo be record the life experience no the A2 wo for but ebi wo no ma na ye nso so ye pese ye hunu say ye no kre ana say enye no kese na amaka wo hwe na ye hwe a ye say eja nie fa otiko shem na hwe nti no ye tie ye ma me no na yen form futuo no embo bra ma yen kase we ache ana se we mi ma me wenyini nti yen fa o ma asem no enya asem yo abusia for ye beda eye ma se na ya dofo no so amohwe ye mo so no nyame enhia mo pa ebebre ye de enkomodidie no esi a enesa wo so ade ntwe fa nsem no ho no fabra ebebetu edwa ewo too much GH comment section like videos na share on all the social media platforms so follow yen our IG page and your Twitter page so @tumagh_ Facebook and so @tumagh me amedi dwumede ebebe so mo medium ene akua sikapa enchaka se enkoma eye me cameraman Yamsin Jamaica ena ebios me engineer Andy Teflon na me ensha mo pa bebre that's net ye besan edi esha ebi makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is ℂavght. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and Too Much Multimedia College. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and the marketing there. And then I location of a coffee park junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na mo bia na da wa, na me mo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati